KCTV Lone Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat baga net foodish Ordan mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi Uba Kipi Pangyang, Presiden Keseng Hill State People's Democratic Party, haba ajing keren hajilang priang buromi kinong kersian Keseng Kongres UDP bat PDF, ha kakatui teri ujileo arajar arpuar. Ula ong baka jingwan bat pinyesok kinong kersian jong gini Keseng Sang Perthai, sya Keseng HSPDP ha maut hat rasyan, kelanang Aiman Sim Syusyu ya ke HSPDP ha gini konstituensi, bahkan job election MLA ha usnam arhajar arpulai. Ula yaturu bakat haduk mentah kesengi, kila don haduk kat lightly konstituensi hak keleng keri khasi jantia bakaseng HSPDP kan yakun hak election MLA jong snem arajar arpulai ulai thuru bakam kaseng HSPDP kamna ban yang marway bat kadon kam ya kajing telok bat kiwei parti lakalong ban penne biang ya ka RDA ni ban thau thamai ya ka alliance bat kiwei pat ki parti kapor ka banginom na syu ban klet ban ikat ne ya fi ki Hinmen baik ki jonga kan ka konsusi motorishan kini ki samla ki baik je ki jonga bat ma phi kini ki long kami ki balong ki bal khammen yang apa ki donru ki bakam para yang dia bal omdei ba ka jingdon ki jong fi barengkat kini ki ngelam na kani ka dayas na kani ka stage nimdon kani ka sira bat kini ki jingelang ta ka si ka la bat pen su jer ya no re no Gidwai bai try kan rat bakari ba I ke jongi khamtam gari lum ka si jantia Slem ba ki nong yalam ba I jongi kila luin kire om donshu banwa sakma menin kami ngasong mo president yo ke UDP ru nirang ya kren ban le kumno ya ke election ko banwa ni ya kren ya ko motrashan ba ngi don way rangba wong isno wit kendiat ke SSPDP Bakumno kami ketua kertenyo bahep syakliar kabakhlem tip lang mangi ka RDA tengaru ngong ngalengo sibun bakumno kami RDA endala janwai sa asnam arpuar kaban poi sa kajing tebut don kajing ong ba tau orang ba no yalam ong ka penduit namar ka office secretariat bun bom don brishu ladon ga kha sa sinong kiri kisi ong kemudian kita ngamti prai makable pilai. Te kabamot ba kadon kata kacing pekhat pa pleng ke parti jungi ke ba udon ba hep nda kasih yang diku candidate ba I jungi usam larang ba uba PUI ngiui kum ke parti lele ngis ngau bagade ka tau ba jungi minta kasih gidon hagani ka phlawing jungi. Barhadu gini kisi ka parti jungi namar kade ke jindap sanpo snem ka state sanpo Sau snem ke parti mo sanpo sau snem ke parti hadu ar pulain long sanpo san snem te jarang kata ke por bayo state tingiran ars pa tam hadu mata ki badang itu daga kerteng lais pa tam ki bangimyo lang ki kerteng tam ngilayo ars pa tam ki bala sha set jail sanpo news ni arbanai live nai ru riu nai ru ya kita ngiong ke hill state fighter ke parti jingi ke sha set patok ban yo ke state bapura ke kongres ke daai kita ke full fledged state karwan penmana haka arpuiti jinuri kat knas pani puah tangba ke sorkar ke to por pitip ke kongres ru ke klemdon ha ke sorkar mekelia ke SPDP ke job kan ringur ru o khat samur ke klem yolong minister ta jaran khat mo kata ke jing jaran khat kata ru ke phang ke banga kren ba ke jinak san pos nem ke state mekelia bonba ki nong trei ki nong kesan Jong ke SPDP ki badon agoi ke parti ki babon mata kwan phai biang chausi tengi kremen ya ke job nim kremen su ya ke rem lang biang nam poi per khat bhadu mata kasi dadan kumba khat ar khalai tri ko susi baro ki menia kono sing ke le final ngidon ke SPDP kum ka regional party trairi mo bariada ya kataka hok long trai jom man trai ke jom Tanggo marwai ngimla kan yeng ya mantahi mo wat Modi ji haga NDA patna jongu udang bu kenthop lang ye ki babun ki parti lu be National Democratic Alliance mo ki Congress ru UPA gamut la kalong ko position ki ong ba
kadon kata ka progressive alliance yo ki kumut ka kantop igi rilum te menta ka singi ka bai kren girang ba shakmat bandong bah kata bele ya ka hill state lani ka state of pura congress ka bor ka ayingi ka jalame ka ya SPDP ak to ka por ka yakhun karadu ban kan shong jel de ki posi ba de ki banai mo ni election tam ngim yo ya ka sarkar te ngi ka ideology jo ngi menta ka mut prakhat yo lokum ni ka SPDP is the only regional party ngong ta ka SPDP ka dai ka ta tangmaka ka regional party muka party nilu with national outlook ka bahab banya kedublang bat gajing trelang bat ki national party ya ka hok jong kajai benri ya ka por bi alam rajesh pilot ki jong mama dilap di lapang to por bat ki jong mai hoping ka por ngam palong di singa bud ki kadon sa di ong jong ki ba kan don ka por ba ka national party kan hab ni trelang bat ki regional party ya kata ka jing ong di ong gumne Congress party is the only national party with regional lookout. Kamut ka party Congress kalade gawai ni ki party national party kabadon ka jing krublang mo ya kini ki party trairi. Kamut ki party trairi ba ka party national mo habdon kam hi bani trelang. Tingi mana kani bagi don ba ka MPP ru da ka jing tu ha jing sisa tang ba ki ideology kami ha ta ni kwa banong manuan raya ke sesar ke bakui ya clean governance mrei menta ka sabalai mo isusi mengindon ruah ka sorkar na kata daw ni don menta ka jing perkhat ka batmai mangi ke SPDP bat kiwai ki parti dulu ngamtip ke UDP hidup kanong ngana ke menin langin ang pene e kata ka RDA te ka agenda ban ke don su dengi ke SPDP kadai ka parti ke bom ya pet jendak mo ya kan ya ke hutang ya kai ke bomai shopping gitu ya hikai ini tengir ni ong ka shong ki kan rai kila ya ki kan dia kila ya kata ka bakin ong bang ya la ka chong ka ban ya tre ya ka party le chong bang ni tre lang ka sarkar ya ka taro du mentang im sai shu ba ka UDP tengir kum ka party ka primtam rai ka bala slemtam man syakri ni shror ban ong ngin wan sigi pai ba mo ni dia don lang ban ni tre lang pat kanu ka group khamtam bangin wanra ya ke jing job ya ka konstitusi ban penurlong ya ka tmu jong ke jinan kam ban sekri ya ka konstitusi jong ki pai ba ka bar ban ni thaulang ru ya ka sorkar te hagni ka si nomor ban ong ba ka jing don jong pi khamtam ki bun ki parlo congress kala dai ka por ka ba biangtam se ka dai ka jelam ka jong blai bangi yo ya ka san ba piwan ban phai biang selayin te ku blai shibon ya ka ya pi ka ya ki nongelam jong ka congress ya ki nong kersan jong ka congress iki long palong pi juga Congress bagani ka jingjob ka jong pisi sha ni ong mata ka siba lang ka bor jongi mo ba lang ka bor jongi ka party marwai ngim la ngile julong ka party ka baju yam haman ba yo ka bor hagri ka artli election la da bat nga smoke mene bakinu yalam ki barat ba jong UDP ki jong ba kodbor ki jong ba solang ki jong madu sundar bat ki wai iba kila ay ni ka asuran menin lalu ka arpna tri hantai bayaw ne usiting ki ong ni dai mangi ka kamon ka ti ka kalian ka ti bat menta kan dia don kam yangi bangin watpat ye wai pat nongelam uban nong usam la jong ka tong ban penmi ye usha assembly na ka party SPDP hang turu ngayo mensin bat menta ka siru sama pi ban yawan menta ka si bangin ya trelang naga banta iba heb syakliar bantan koi syakathong ban penurlong ya katmu jong kani konsti ngangai bagani kasnem apolai kani kasnem wa saji sin pat using un kerhu ko menne ai kan dong sisa bat ba iba heb in yo e jingjok badan borong